Rala puchi jihu andolini etanichi indumismi aholakeji dargalambo Manipur mache Ukhrul district ma libacha manulini mache ni amboto inyo bajane asur milima litin sarekhon atikone yuto tendela tangkhul naga imuge done kuki imu ebaga koga ne sterling laiga yuto mutela tangkhul naga imuge napa utega bapa pe koga benen litin atikochi ondo asrojige kuki lakada ajiame pipoga bada ahoga ali adungi nyapa tangkhul ne kuki imu baga pe hoga jim tawdala ne Ukhrul district magistrate asame atika ma karphu akhagane imu chiga jimi latega bada ahoga Longding district ma che PWD me anhu person service done income tax phau hajina lane Myanmar ma to nichi ahum area NASIAN KY me jula ajoprage Longding district ma che social aho media ma apiga da ahoga hindu ajar ka anhu ho tar hoga bane a tax phau dumi hana lane jula ajoprachi po aja heta lambu me eji bu lagam chimem tirap changlang done Longding atikama he alia jopra isi apiga da ne atika chimume lagada ahoga aji po police me athu sugaji ne echaho isi lahim da ne IGP eloaja chukhu apame lagada ahoga Upper Subansiri district Taksing atiko sari Taksing Kajang Sedop Dargling Monastery laiga gompame ajitega bache chief minister Pema Khandu me buni aya paha bada ahoga ati pahendo khaga ati kondo praba jote hapuga oda ne chief minister me lagane ayon prapa khiaba egane ati gata chi imume misi energy gan joka chigana oda lagachi na welfare society ati ka chi kisalira anbodone district administration me a program akhanega ge bane tando pra ujida ne chief minister me lagane Taksing atikama Tibet machila prage Buddhist karu me rongkora melo chiga chiga tourist circuit ayo aji hawe aidone na welfare society me athuhana lane tar point memorandum azo hatega chipwa athuhawda ne chief minister me lagada ahoga Arunachal Pradesh ma kapu ukho Dashi bane Abraham amba amru hushu adungi yondega ma buni West Kamen district Palupong subdivision ma che doimora atiko ambapa amru hushu bache therefore sumun banwal me lania forest department done Palupong atiko chi police ne fire brigade ma che imume amugala da la hoga amho buni niga doimora reserve forest ma che atacheo ambapa amu hushu bache head gaubura nexu ramadoso me lake ne forest department ma chimu me manana amugala da la hoga ne aya dungi khani hoyama imu esachi ato khiga mo sugaji da la hoga a district ma che tipi ne Balupong atikama haicha ataka tando aguga ne imu ehaya wa ekacha tu gane atika khani hoyama che aiche ma yama chiji mi aidone atiko chi imu me usato gane pakupa chi dejina ne dia faza me latega ne forest department ma chi imu me yama atika ma patrolling chiga jida la hoga Arunachal Pradesh ma chi Indian Youth Congress haro AP IYC executive body ke bane election akhawachi pon jopagamba Arunachal Pradesh Congress Committee APC President Busiram Siram Mebuni lategane ayu onamro me Arunachal Pradesh done India ati jonejiga leader shauge bane a election ma dejina lagada ahoga Arunachal Pradesh ma che IYC election ge ba Pradesh returning officer Panindra Kumar Singh me a election akhaw ma che jochu lakegane imu kajuji me a election ma dejiga we election akhaga ho khajipuwe kajimpuwe aidone kaji ho election akhawe ini lake bada ahoga amho IYC ke bane mondol assembly done state la machi election akhawda la hoga
Arunachal Pradesh government में आतिकाय ममा cooperative society kokoma ने माउ मगारू लेम तो ने माउ हिउ कापी fishery cooperative society अंगारू अजितेगाय बौदा ने नामसाई डीसी शेयर खंपा में बुने नामसाई आतिको ने International Year of Cooperatives IYC kokoma ने असुनी के बने cooperative चिपो लाजोवर प्रोग्राम आखगा मा चिचाबा महो लाकेगा ने cooperative kokoma ने काजी जगा आतिको ची इमु में आसातेवे आरुंदा पुगादा लगाची IYC kokoma ने एचला पुची जोहलसो ने जेहुलुपी माचिनी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट माने cooperative सम्मेलन आखगाय बौदा ने DRCS आजा ज्ञाति कोविन में दुमा लाके ओबदा होगा तिराब डिस्ट्रिक्ट खुंसाती कोची एजुकेशन डिपार्टमेंट में एचला पुची जेहु माची ने CBSE एग्जाम आकापगम भाव के बने मादोगा चिपुआ चिचगा ओचा बुनी मीटिंग जिगा मने एग्जाम आखाव चिपुआ एचाहो लिबा काजी मादो तेगा बा अतु सुगालादा ला होगा डीसी तेचु आरान में मीटिंग जिने बने डिपार्टमेंट मा जे आजालंबो में इउनी नि एहाम हो एग्जाम जुमु सेंटर मा आगुते ने अतु सुजिना लाते बदा होगा मीटिंग मा ADC नवनीत सिंह SP आदित्य DDSC केसी लोंग चादोनेम इकिसा डिपार्टमेंट आजाहे तालंबो एम निगा बदा ला होगा एतन जाता ची इदमिसमी आहो अलिमा ओंदबाने एने अथुया के बा जिपजिगा बा